ngangiyazi njalo ke ipolitiki umdlalo wamaxoki lapha unongoma hayi kuthiwa siyaqaqeka lesa stokfela kulungi lutho bathi udeputy mayor kaMalema sevele zathi wena usuyiphethe wena usuwenza intando yakho usuthunywe inhlangano usucabanga ukuthi wena uzothatha izinqumo thobuya hayi sebevele bawudonsa amawala ukhaphethe angazi nomseshilele washaka abana ngesiphundu kodwa kona sesishayile isiphundu phansi hayi uma usuka ngazi bathi ubani speaker hayi ngathi impela hayi uyageja ithe mayifika i-reconfigured leadership yathi uyakoloza wena makuthiwa buya awufuni ukubuya sizwile imponi zihlazana ngathi impela hayi na incwadi yakhe impela isendleleni manje mangaba ekafiki kuyena hey kubi kwabheda siqaqanga ngempela istokfela salapha kaNongoma awu mdlalo wamaxoki ngangikwazi unjalo hey kwabheda kuyexombe zofishi